Saya sekarang lagi di Pasir Kalong. Seruannya nih kalau di acara hajatan ini. Ini direktur Pagarayunya. Mantap. Bagus. Ditanyain apa waktu binti almarhum Bapak Haji dengan Mas Kevin tersebut dibayar tunai. Happy wedding buat Teh Ina, semoga sakinah, mawaddah, warahmah dan juga cepat diberi momongan. Happy wedding juga buat Teh Ina sama suami, semoga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dadah. Buat Teh Ina dari Pai, happy wedding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di kampung Pasir Kalong. Kampung ini terbentuk karena ada proyek pembangunan bendungan, yaitu bendungan Megamendung Ciawi. Kemudian mereka pada pindah ke sini. Ada 1 RW lebih, mungkin 1 RW ya di kampung ini, dan kita akan melihat kegiatan salah satu warga yang hajatan. Pasir Kalong ieu, kampung Pasir Kalong ieu, alhamdulillah para lengkap dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمة رحمة رحمة سنة كريم يرحمهم وقولهم إلا بكلمة. Arakan kajian angkat nanti kado kajian kampung eta kampung Pasir Kalong daya Jabi Nejak. Alhamdulillah katampinya silaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi sarayana hayang ulum hayang kagak dibawa ke pasar alhamdulillah itu semua sampai fokus hayang canda wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق
Ade kanu kata bernama tunai. Setiman kanya Ina Ramawati binti almarhum Bapak Adi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Yang bekas gusuran bendungan bukan? Ya. Gusur juga? Ini banyak Pak. Banyak lah. Masih banyak sekarang. Pindahin pindah sana ke Ciawi aja. Dekat masjid. Kepanjangan? Iya saya pagi-pagi di situ saya. Oh iya, nanti ya. Aku lagi bersihin masjid. Asli sini kan apa BRT nih? Hah? BRT bukan? Bukan. Asli. Nggak ada di sini. Cacandran para leluhur ciri bumi daya panca tengah, ciri daya panca tengah. Lemah duhurna lebak lingkupna, lemah pada taranana. Pasundan tanah subur genah ripah makmur lojinawi, gemah ripah lojinawi. Gunung-gunungna cocor caina noplah pasawahanana.
can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ini anak siapa? Anak kamu? YouTube suasana di Pasir Kalong, kebersamaan yang tiada tara. Waduh, ini Ibu Elis. Ya Allah, nggak nap. Tokoh pemuda. Nah, ketahuan. Nyari kalau kopi sama bakso enak kan? Nggak ada.
Kalau makan di tempat prasmanan kurang ini ya. Iya, bareng-bareng di sini. Nah, gimana rasanya Kang? Mantap. Kering. Di video, Nah, ini udah 2 piring ini. ada apa lagi pun di piring tanpa disadari itu ya. Pasir Kalong City. Kalau yang pakai yang batik itu seragam itu pagar bagus itu. Seragamnya Bagian mie kencang. tebel banget tuh. Batiknya. Ini gimana pagar ayu teh? Belum waktunya udah ganti baju. Pagar ayu gimana sih? Kok udah ganti baju sih? Jangan itu Gimana? Ini dipotong itu gajinya loh. Waduh. Enggak kan digaji di lain ta'ala. Dipotong. Ini pagar bagus lagi. Aduh ini. Nama temennya bukan? Temennya? Oh, bukan ini yang ini. Teman pengantin. Oh, lagi ini. Lagi ganti baju. Sarapan sore.